Kako ne igračka, Marija? Kako ne ćete igračke? Marija, preziš take igračke. Tako. Si. Ja sam malo dete. Čakam sada da vi kažem jedna pesmička Odi vozi. Odi vozi malo dete, trela la 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 la. A Marija pusti me, dete, bum bum bum. Ajde maca, kači se, neka ti sami, nemoj da me mamiš. Odi tamo za moj sela. I ga tralalam, ja sam inženjer, tralalam, ti si inženjer. Skopje, čao. Samo se luda, znate? Ej, Ajde, Marija, pija. Vi ste mentalni. Odvrnica se donesli pa ga snimam, prvi put ga snimat pa mentalni se ovaka radosni. Baš kao ja, toliko puta sam ponovila to. Molitva. Marija, ba čekaj se Gledajte, ona je gumnica vika čao Skopje u Skopje. Ja sam Kagurka. Marija, ba pušti me. Ej, hoćete da mušne? Pa ne, neće. Nismo u školu. Marija, ba čekaj, za kajem dvije snimam. Da, ne snimam. Adios, tako me. Ne, zakon. Opet, Marija, pa ti idemo. Da! Dobro, suka ti ajde pa Marija, pa ne može ja. Pa ajde Marija! Au! Kako da? Gleda, ovaj izgleda od bolnica odbi. Izgleda od Vardovci. Da. Kako mi sestra? Sara. Sandviči samo su sirajne. Bog za sire! Čovječe se kad se liva radi dole gore, desno levo. Ne, desno levo. Ša! O desno levo? Ne, desno. Sara, aj što je ti? A što je sada, Sara? Ne! Što je sada, Sara? Ne! Ša! Tamo! Što je sada, Tamara? Ne! Fu! Gledaj, vaka. Vaka, Tamara. Ja tu vidim, čekaj, Marija, nešto što da napravim. Gledaj. Tamara! Ne! Završio vidio film od ovaj aktor. 30 minuta. 3,5 minuti. Ej, molitva! Molitva! Kao žar na mojim usnom. Molitva! Udi aj, Sara! Tvoj si ga ne pozna. Baš kao ja. Toliko puta ponovila. Sama. Znaš kao mi boli glava? A bi se boj se buska? Aj, znaš kako me boli glava?